Kasano kami pa itan iti anak ko, nanang. Pinanawan na kami ti amana. Ala, di ka nagsagit, Judy. Di mun sangitan ti awan serbin ang ama ti anak mo. Ti anak ko ti pampanunutek. Kaasimat, awan madakkelan na nga ama. Anyat mabalin mo ngay, no talaga nauman ka na kayo. Nakasapol siguro manan iti sabali ang babae. Talaga ang babae, roday jay alalaki. Nanang, Malala, di ka madanagan. Taaginggat ka ba ulak, tumulong ka na kayo, iti anak mo. San kayo abay-bayan? Kat ag tinulong ta, anak ko. Juday, agrubwat ka. Rubwatam ti anak mo, tamapantayo ijay ili. ni, anya taramidan tayo ijay hilay. Umay naktulungan nga aglako ijay pwesto Tasabado ita. Ado ti aggatang no kastoy nga aldaw. Imbag no saan nga agpapaanawa ti anak ko ijay. Ay saan? Tada tay basit pagay ayaman na ijay. Adda tamot amang bantay ken kuana. Nanang, Di ka kadi agsadot-sadot. Masaapol nga aggaget ka. Tani, agmay-may sakan amang biyag iti anak mo. Tapinanawan na kayo nga rodon ti ama ti anak mo. Uray ko man umangted iti suporta ti ubing. Agam saan met. Takasano, nagadumot ti putot na suportaran na. Hanggang malala, baybay amon day a tao. Nalan, agrupot kayon. Tapno makaadu tayo, anak ko. Nung napaturog mo ti ubing, umay naktulungan dito yun Oy, Judy! Na, maturog ka matad! wakaturturog ak nga ron, nanang. Ay na, bigbigat ngam kasta ti jar mo. Ay na, bumangon ka dita, tao may naktulungan nga agikilo kadagiti nateng tani, ado ti aggatang. Uwan, nanang. Sagmamanoti, may 1 kilo nito yung ukrama nang. Ay, 30 day tamay sa abandel, sir. Manuti alain nyo. Sige, ikan na kiti upat a bundle. Sige. Mabitlaing, sir. Nanang, anya taramidak. Ala, tulungan nak amang ibalkot itigat-gatangan ni sir. Ay, o damot na pintas sa balasang akanwa manang. Anak mo? Owen, sir. Anak ko. Sige, agsubliak to manan. Manipulita, dito yun ti paggatangak itinateng. Ay, nagmayatan, sir. Nagngmaw, jay imbagada jay alakay, anak ko. Agsublinto ka numanang nga umay gumatang itinateng alako ta. Wen, nangag ko, nanang. Ay, mayat sakit to'y blouse ko ita Ha? Anyat kaya't yung asawan. Magbagay ko nga minto'y blouse ko ita, anak ko. Iso nakayawan siguro day jay alakay. Ha? Madlaw nga ada ka ba ulan na itibiyag, anya? Wen nga ron. Asino nga taday jay, kan taga ano? Njak man amo. Taga dito'y mula siguro, Tako na namot nga agsublin tumanan. O di kayat naasawan day ta. Asinaglaang tibalay da dito'y. Sa pain ta ti umayagla ko no bigat wine. Ta abagan no agsublimanan day jay anak ko. Sa bali tinadlaw ko ko anak eh. Kaslada sa bali akayat naasawan ti panangis isem ken panagkit-kita na kanya. Ha? Agkrasamot kanyang daychay alakay. Agraraman kayo mo. Tila ibagbagayo. Bakbakutan kayo. Imposible mo't Ay, tawon ko lang ti bumakbakat, Judy. Ngam no tilangak, ubingak pay. Nalalaingak tupay nga agporng maangam sika. Feeling yun lang day tananang. Assuming kayo mo. Hello, good morning, manang. Ay na, kung nagtuloy
Upay kita masapa ka nga umay makitsenda ita, sir. Good morning, met. Awan, ta umayak gumulpi itila ko yung anateng. Aywan, apay kasla awan met kaduamita. Ayan tayo napintas nga anak mo nga eh. Sumarunudan to iti anak na inton madamdama, sir, ta aglabapay ka no. Ha? Anak na? No kasta, adan asawa yung napintas nga anak mo, manang? Naganak abalasang jay anak ko, sir. Ta pinanawan tinakasikugken kwa na. Kasta ka ni. Agsubliag to nga rod no madamdaman niya. Ta inakpay gumatang iti ikan di tabanger. Sige lang, sir. Awan problema. Agsubli ka, Urayin ka, sir. Okay, manang. Hostol to no adan jay anak mo. Sige, sir. Naglukod. Jay sa mo, anak ko ti kursunada na. San samot asya. Napintas mo to'y blouse ko ita. Sabong-sabungan, kan fitted. Nagseksi ak nga raw iti daytoy asuot ko. May mayat mo to'y blouse ko ita nga medical man. Medyo pinuskol ko pa iti lipstick kan pulbus ko. Hey, sapay ko taatap ko laang daytoy. Sapay ko tasyak ti kursunada da ijay alalaki. Hello, ading lapsat. Da kayo matgayam, sir. Naimbag ta na uray kamot lang, ading. Adaytan ko ken ka. Atoyo, nag-grocery ak ngamin itay, ket inlakaman kayo iti anak mo. Kastamatan ka ni nanang mo. Ala, apay nga ikanda kiti kastoy, sir. Nakababain. Nasawa ngamin ti inam kanya, sitwasyon nyo iti anak mo. Pinanawan na kakano, tinakasikog ka. Putno ka di? Uwan nga rod, sir. Nakasagana ak amang tulong ka na kayo nga agina, Judy. Ngamin, agayataken ka. Ha? Mamatyak launay ngamin ti ibagbagada. A love at first sight. Ay na, pasensya, sir. Napaanak lang nag-CRB8. Nagsubli ka mo gaya man. Anyat katangam, sir. Nagsukat kay manananang. Nangalaan nyo di tabado yaw. Di mo ipadlaw, sir. Anyat gatangam anateng. Apay, di ka malamin di tabadom manang. Nalameg ti panawon nita, ngam nakatsyub kalaeng. Ay na, dagaan yun na. Ay kan, nairwa makun iti kakastoy a klase ti bado, sir. Kasta? Sige, manggulpiak nga ron iti lakoyo anateng. Tapno maibos adagos ti lakoyo. Ay na! Thank you, sir. Anya anateng ti gulpin nyo, sir. Mabalin ka di, madamdaman ton. Awisag ko mabiit to'y anak mo. Tain kami mangan iti restaurant. Apay, siyak ngay, di nak-awisan, sir. Ha? Akit sika ano umay ka manang. Awan problema. Umay kalata. Sige nanang, da kayon timapan. Tasyak tagbantay di ti pwesto. Sige nga, Rod. Ala, duwatan amapan mangan iti restaurant, sir. Ta itik outan talaangan ti anak ko kan ti apu ko. Ha? Ay, si kalangan tiagbate. Tabantayang pailaang ti apu ko manang. Ni Judy, ti kayat ko akadua. Itay pa'y lang di kay matagtagari. Apa yan? Nakamisuot kayo pa'y. Kaslada kagurayo. Kay, anya ngay tinagsarsaritaan nyo iti dayjay alakay, Judy. Ay, agar-aram nga rod nanang. Anya? Kunak man no siya ti kurso
sigurada na. Siyak nga rod ka no. Nagloko day jay alakayan. Impurpur maak pay iti husto. Gamsi ka magayam ti pagbawigan na. Agam mala. Jak ipilit ti bagay. No talaga di na kayat. Ti importante. Sika tinagbawigan na. Baknang day dya alakay nanang. Wow, madlaw nga ron abak ng anak ko. Adda ka no business na. Naglugan kami iti nagpinta sa lugan na. Aya. Ay na, mayat nga ron anak ko. Aklonem nga roden. Ta sigurado, pumintas to ti biyagyo nga agina. No iso ti pakiasawaam. Huray lakay ditan, basta nabsog ti bulsana. Ta sigurado, di kanto agbisin ni ti sidong na. Pampanunutek nga rod ti masakbayan ta anak ko nanang. Nagkari ano iso ti pakiasawaak. Ipaay na kano amin nakasapulan mi nga agina. Ay mayat nga rod no kasta. Ay na, di mon ibaybayag ti panangaklon mo kankwa na anak ko. Tama nga no makabirong iti sabaling armon na. Sige nga rod. Aklo na kung no sumaron no nga agkita kami nanang. Oh, thank you, Judy. Di na kong pinarigat na nag-aramkan ka. Basta tay nagadua karim kanyak Marco. Di na kami baybayan iti anak ko. Ipaay mo amin nakasapulan may. Wen, pag-adalag to ti anak mo, aging ka iti kolesyo. Agyaman nak Marco. Okay, kasano? Agawin ta ni Jibalay may tayam ab mo kay ti anak ko. Amangan no di nakayataparakan ka ngay. Suportado da jay iti anyaman na pangedeng ko. Isong awan ti rumbay nga pagdanagam. Ala, saysaya atom nga rod ti panakilangan mo kan ni Marco, Judy. Di mo sayangan day tagundaway. Taman manon ti kasta. Nagbalin kanton nga instant back nang nukas ano. Tabak nang jay pakiasawa. Wen ananang? Uray medyo nasakit para kanyak. Medyo matudok basit to'y puso. Taninamnamak asyak ti armen ni Marco ang inkarigatak nga inaklon ti amin. Ta ipagpagapok nga ron iti apo ko. Ay na, bakit kayon? Kastapay lat pampanunutan nyo. Ipabuso yun kanyak ni Marco. Ay na, di mo man matsang ka ulit nga ipagbagaday ta bakit? Ubing pa'y nga ron tirik nak mate. Ha? Isu ano, adagaram kanyak akas kan ni Marco abak nang ay, aklo nag-adagos Judy, sweetheart, is only Floro nga anak ko. Floro, iho, is only Judy. Tiyak bali na may kadwa nga inam. Naimbag nga orasyon, nana. Ha? Ay, di nakawagan iti nana tagkatawunan tala siguro. Nana, kunak ta nobya nakakat nga rod ti amak. Ha? Uwan mo't nga min, Judy. Mamapay kit di ko ba, tiyawag na kan. Ay kwa, isan pa'y lang Marco. Ta saan tapay mo't nga agasawa. Sige nga rod papa. Nana Judy, panawan kayon, tanda pa'y papanak. Sige, iho. Baro pa'y day nga anak mo, Marco? Wan, awan pa'y matiyam amo na anobya na kanyak. Apay nga tangay ka nagtaarmot. Wano napili iti babae nga arman na. Yak amo iti na anak ko. Aglaklakay samot ten na baro. Angam, kasla man nagbabain mo't ngamin. Di nan samot ang mo tagaram. Sayang di kinataer na no agbaak. Ay ket makamo mo ten ano kayat natagbaak. Jak mabali na pilitin ng mga sawa no talaga di na pa'y kayat. O anya, sweetheart, itulod ka ni Jibalayo? Maturog ak sa diti balay yun, Marco? Sigurado ka? Ang mga no sa pulin na kati anak mo? Saan? Tadamot ni nanang kwa kadwana?
Alakad, makamukha nga ron, Judy. Floro, inyagan kay tigatas mo. Intimplaan ka. Ha? Ay, agyaman ak nana. Mabalin ka di. Di nakawagan iti nana tao bingak pay. Agkataunan talang. Ha? Ay, kwa? Pasensya kan, ngam respeto kla na ita. Ta nobya nakakat nga rod ti amak. Basta Judy kunam kanyak, Floro. Aywan, madamag ko man lang. Awan ka di pa'y plano ang mga asawa? Ha? Eh, Madlaw ama nagbabain ka, Floro. Siguro, mabain ka nga agaraman niya. kwa? Amom, awan maalam iti bain-bain. Pagbalinan na kalaabaak day ta bain-bain. Sayang ti kinataer mo no di ka mga asawa. Masayak ti bukot mo, wen? Saan, Judy? Amang ano makita na kani papa. Kat anya pa ti panunutin na. Di ka madanagan. Nakaturugan ti amam. Diyak pa ngamin makaturog. Iso arimwarak pa'y laang. Ha? Ay sus! Ado ti lami isti bukot mo Mabit lang, wen. Inakalaan tay lana. Ta iso ti pang masahik kan katane. Ado ti lami isti ti bukot mo. Ha? Kaya't maamasahiyak ti bukot mo? Ay, kat makaamo ka, Judy. Nanang, uray sublatan yun san ni Marco. Sublatan na sasawab mo. Gayam kayat tila kaya pakirelasyonan. Wano pakiasawaan. Diyak kayatan ni Marco. Sinakon. Anya? Apay ngay. Sapay inaklon mo. Inaklon mo pa'y kat nga rod no sinaam mo't lagayam. Kamamiris ko mga minadyak gayam kayat tila kay. Anya? Ay nagluko kan. Kan naimbag ano kayat nak ni Marco? Ubing samot ti type dayjay. Kat ilakad kayo ano kaya iyo. Ibagak ta ibawing nakada kayo ti panagayat na kanya. Kasanod no di na kayat. O di sayang ni Marco. Imbes mayat ko man ti biyag mo kan kwa na. Di kay madanagan. Bak nang matlaang ti pakiasawa akto. Ngam ubing nga adayo ngam ni Marco. Di na kumamat sinaan, Judy. Ayan niya kamatin. Pinangnamnaman naklakadi iti awan. Sorry talaga Marco. Saan kagayam ngay ayaton? Apay nga ron ngay naklunak. No sinaan nakmatla adagos. Sana bale. Saan tapay mo't ang nagkasar? Limit ado nagita arapapta. Ang kasarta, kalpasan na. Agipatakder tayo iti sabali abalay tayo iti anak mo. Saan nun? Lipata mo day tang arapaap ta, Marco. Sorry talaga masapol nga agsinatan. Kano kaya mo? Ibawing mon kanina ng tiriknam kanyak. Ha? Nabayagan a crush na katinak. Isulangan ti pakasaram. Agyaman naktapinatgam ti awis ko, Floro. Apay ka di, Judy. Ano di ko na mapagsaritaan ta? Kwa, amok ngamin ama nagbabain ka, Floro. Amok kayat mo matan ti maadaan iti nobya. Saan? Ha? Ang sakbay na. Kaya't ko pa nga ibagaan nagsina kami ni iti amam. Kat nawayaak manan ita. Ha? Apay nga yan, nagsina kayo. Sininaak ta. Sabali ti kayak ko. Ha? Kat tangay mabain ka nga agaram. Siya kung tagaram kan ka, Floro. I love you. Apay kasta ti bagbagam, Judy. Amok nga damo pa nagustom kanyak. Aminam day ta. Tanadlaw ko day taken kay di damo ta tinagkita. Ha? Kwa? Please, Floro. Aklunan na kun, tay kasar na kun. Ay, ayatan ka. Sikati kayat ko pakiasawaan. Saan ajay amam? Nana Delia,
ta dila kay anubyo ni Judy nga anak yaw. Nagsinad ang aminin, balasang ko. Anya? Ay la, nagbit mo tayo. Kaano la idi naadaan da iti relasyon? Jakman ammo iti dayjay nga anak ko. Sapay baknang sa kano jay lakay anubyo na. Uwid nga rod, nga may. Jak ammo iti dayjay a Judy. Agala-ala ti panunot na. Di mo't umuumayan ni Marco ijay pwesto adakaw. Napasakitan sa ngamin iti husto. Umay tumutla ang dayjay nanang. Sana balay tayong bagak-idikan kwa na akrasyo. Patya kasarungkaran na kay to dayjay. Sinayang mo ti gundaway, Judy. Imbes abumaknang kan pinalus po sa mat. Di kay kadimadanakan. Tabak ng mula ang di mga sawan to kanyak. Oh, asino day taaya? Basta, mamuan yun to. Ibagak tuno da kami, nanang. Hay, ading. Ha? Ay, mabigbig kayo, asar. Da kayon samot tay nobyo idin ni Judy. Akaaruba may iti pwesto na dito'y palingkay. Well, siya nga rod. Diya akong gumatang lita pwesto na tayo nalilaw nakmat da dya Judy. Ha? Dito'y pwesto ti kayat ko apaggatangan, ading. Ha? Ay, mabalin lata, asar. Damag ko, balo ka. Pudno ka di? Ay, Owen, sir. Awan pa inobyom? Narigat ti pa nagbiag itan, sir. Jakon makiasawa. Mabalin ka diti, agarem ken ka, ading. Kursunada ka ngamin. Ket agbirbiro ka kiti asawaeg. Tay napudno a babae. Saan amanangan lilaw? Damag ko ngamin anasingpet ka kano, ading ko. Ha? Ay, dayjayan ni Floro. Rimwaren manipod di tayan tinegosyo da. Surutak man. Kasaritak manan. Ay, papuskulagan ti rupak. Tapno matin nagtirik nanan kanyak. Oh, nabayag ka ka din nga gururay, honey. Sama to na yan. Sige, mapantan ni Teddy Kotche. Ala, Okay, honey. damag kayang karelasyon na. Hani na dayjay. Pada na mo't lalaki. Bading nga ta ni Floro. Anyat pampanunutem si ka Judy. Ay, jay lalaki amang ikasar ko makanyak Napurnada mo, nanang. Anya! Anya nga, di sinayang mo ni Marco. Ay, agsubli ka ken ko na. Ibagam nga urnusen yun ti amin kada kayo. Jakmut ngamin maura yun asarong karanak. Ken sabali pa yun, ti paggatgatangan na itinateng. Ijay kaabay ta pwesto. Kababain samot. Damok ngamin ka kayatan nak ti lalaki kayat ko pakiasawaan. Saan magayam? Kunak naman nagbabain laeng. Isu nga awan nubya na. Isu asyak ti nagparik na kankwana. Ay, pada na magayam alalaki ti kaya na. Nanadilya, umay kayon to intun kasar ko Ay no kasta, makiasawa kan balasang ko. Sino nga iti pakiasawaam? Ay, ni Marco nga XJ anak mo, nana. Anya? No kasta. Kababain man nga ibaga, nana. Day tati agpaiso. Awan mo ti plano ka mga klon kwa na iday. Ininot mo ten, natin nagtirik na kwa na. Isu nga ita, ikasarnak ka noon ni Marco. Ay, nagkasat ka mo ten balasang ko. Alakit, congrats Nukulada nga awan, di ka makawawa? Judy, apay aya nga ung tamanen ta anak mon. Ay, kasano? Sana makawawat. Ada nga mini pagpagatang na kawan ngor may gatang.
Ay, si kantumot ngamin. No di mo kumasinинaan ni Marco, sika kumaitan, tinapintas tibiyag na. Huwag nga rod Nakapapal jakin kuko iti kabay tayo apwesto. Nagmayatan ti biyag na iti sidong ni Marco. Diyay lagpas pa siya tararamidon da. Sika mo ngamin. Di ka nagpampanunod. Nala, baybayan yung tinapalabas nanang. Talaga siguro asan ada kami ti agkagasat Tulungan dakit di nga agdiskitar iti kwarta nanang taga-brodak man. Bantayan nyo ti anak ko. Tay karigatak ti manggad iti sabali apagilyan. Bumuludak man iti kwarta man ang dalen. Paggatang mi kuma iti bagas. Apay, di pa'y nakasapul iti trabaho dyan nobyom ay Alena. Nobyom ko nakata di kay pa'y mo't nagkasar. Saan pa'y tadyak pa'y laparwaran iti balay. Apay nga'y, kasano nga ron na makatagad no di mo parwaran? Anyat kayat mo ag senyorito latan? Ay, saan mo't manang? Kalkalpas na lang amin anak babae. Iso adyak pa'y lapalubusan na rumwar. Day takot ngamin tanatangkan ti ulom, Lena. Imbagak pala idi asinaamon day dya lalaki ta konsumisyon la ti painakin ka. Awan lang arud trabaho na nagbabae pa'y laang. Diyak mo't nga rod basta masinaan, tay ayat mo't nga rod manang. Day taka ngamin tanagsam kay ti gwapo. Diyay kinagwapo na ti pagpatpatayam launay kenkwana. Urag dadatan ti pananggulgulib na ken ka. Namin ado, naginuliban na ka, ngam di mo pa'y lamasinaan. Sinaam kay din, uray tawang pa anak yo. Ay, saan amana? Diyak kabaulan nga ramidin dayta. Saan abalen, nagkari nga agbalbaliw ka nun. Kat, manuti ka sa pula mang kwarta? 2,000 kumano adda manang. Mala, mabitla nga rod, Lena. Naimbag pa dito akong parek. Nakagatang man itilugan nan. Asino akong parem, tikit kitaam dita cellphone mo. Ni kumparek aramon Impos naman ang tika barbaro alugan nan eh. Sa bagay, aday di abroad nga ni bakit na. Lina, apa no padasam mo ti agabroad? Ay, manjak. Sigurado nga agbabae kan tumanan no, adda akon iti adayo. Itan tupay nga agdindin natak at gulguliban na. Anyan tulaangan no, adda akon iti abroad. Unay ka na ya bakit? Nagkariak lang nga rod ngagbalbali wakaon. Tsak kaya tikas niya nga ramen. Promise. Iso nga agabrod kakit de tapno adamat kwartata. Agornong ta. Agi patakner tayo ti balay ta. Tapno saan ta nga agababang latan. Gumatang tantumod itilogan ta. Kat no makaornong ta. Agnegosyo ta. Tapno saan kan nga agabrod. Kumpurme, Freddy. Panunutok pa'y anaimbag data. Kaya't ko kumati agabroad ngam jay asawak ti pampanunutok manang. Apay, anyat problema iti asawam, Lena. Amang ano agbabae manen. Ay, jak mabantayan. No agbabae manen sinaamon. Anusam katikas dya klase ti asawan. No kayat mo taga-abroad, bagam tatulungan da ka. Kaya't ko ama nang. Ngam jay nga rod asawak ti pampanunutok. Amang ano isukat na. Agabrod ka, kedi. Barang makaurnong ka kat pumintas mo tibiyag mo. Ni nga rod Fred, iti pampanunutok manang. Awan mang bantay kan kuana. Da kami timang bantay kan kuana no kaya mo. Kasano ko mabantayan nyo? Kaadayo mo dito iti pag-abangan may. O di pag naadam dito balay. Talo kami amang bantay kan kuana. Siyak, di tatang kaninanang. Imposibleng agbabae pailaan no di titipag naadan na. Agbayin mo't siguron. Alaman nga rod manang. Kayat ko no dito'y balay ti pagnaudan na. Natalgod ti panunot ko apumanaw no dito iti ayan na. Nala, ibagam ijay nobyom tadituyan balay ti pagnaadan na. Jak kumakayat tamumot nga idi pailaan kat jak kayat ti diyang agbalin abayaw. Ngam gaputin lab ka launay kan kwa na ala Ikarigatan mi nga awatan dito'y balay.
Agad, kasano? Rugyam nga rodan, timang ipag na iti papeles mo? Sige manang, taagsarita kami token ni Freddy. Nagkuna ngagna diti balay dayjay alalakay. Agabrod ka no nga road ni Lena. Katikayat na mabantayan, jay asawa na. Apay, ubeng ang masapul abantayan. Tapno, saan ka no nga agbabae? Ay na, nunay tulang nantikas jay nga aramid na. Uray sa nga ribo abadigar timang bantay ken kuana. May pamuspusan ng tulat na ti agbabae, no talaga akasta ti ugali na. Ala, patgan tayo latan ti kayat jay anak ta. Tapno makaurnong mat iti kwartana. Nakakaasin ni Lena no saan nga agsalukag. Tada mo sadsadot day nubyo na. Di na pa'y lang amin sinaan. Amom lang arod mo tan no kasano ti panagayat ni Lena kinkwana. Nagtalaw pa'y nga rod iday, gapulaang iti day dya lalakay. Naulaw ngamin na di nga anak mo. Mahilig ngamin iti gwapo na di alina. Anum ta gwapo no sadot might akas ka na babairaw. Namin na daw na binagpagaan ta jay anak ta. Asinaanan day jay alalakay. Agam awan denggen na. Ipatangken na nga, ay ayaten na kanula, unay tinubyo na. Iso nga awan maaramidan tayo. Narigrigat, no agrebelde, jay anak ta. Iso suportaran tayo latan, ti pakaragsakan na nga aramidan. Kasanunghay, Freddy. Umadanin ti flight ko. Umakartan ijay balay dananang. Ibunag tandag iti gargaret ta ijay. Ta ijay kanton nga agnaed kabayatan ti kaawan ko. Kasla mabainak mat na makipagnaad ka dananang kantatang mo. Amangan no uyungan daktaw. Saan? Apay ko mangarami dun dati kasta. Siyak ti makalaban da no uyungan da ka. Mabainak sa makipagnaad ka nakwada, Lena. Ore dito ya kon boarding house tangag naid. Di mo't adda saritaan ta, Freddy. Nagwan ka nga ijay balay ti pagnaidam. Diyak nga rod patuloyan ti agabroden no di mo kaya ti agnaid ijay balay. Ha? Ay, saan sayang ti panagabrod mo. Alang arod. Agnaid aki di balayaw, Lena. Itatadakan dito'y balay, Freddy. Agsingsingput ka, di ka garamit itisan miya kayat. Ken kang runaan ti amen. Ang trabaho ka. Sa nagaputa adda ija abroad ti anak me katag senyorito kamitan. Wan, Freddy. Tawan senyorito kan senyorita dito'y balay. Amin kami agtrabaho. Sumapul kan iti trabahom. Nagrigat mo't kami ti makastrak iti trabaho manang. Nalaka, no kayat? Adda nga min sadsadot mo kat. Adadaman na sumadot kay tanata nakabrodan di kapsat ko. Manang, ken wen gayam, umuli kan tuman ni Jay Bubong ta pinturam, tanay, aglatlatin Jay Yeraw. Ha? Wen, tatang. Hello, Freddy. Kumusta kan? Kasti Ne, apay nga yung kaslasaan ka naragsa ka makisarsarita kanya. Kasano? Limitado ti garaw ko diti balayaw. Masiputan amin agaraw dito. Kaya't kung ti pumano dito, Elena. Agsubliak lang ni ginagabangan tayo di. Ngunusan, agawid ak palangin di lugar mi. Ay saan? No pumanaw ka dita balay, nasaysaya at lang agawid akmutan dita Pilipinas. Anya? Agawid ka, adi pa inalpas ti kontratam. Urayan basta mabantayan ka. Ngala, jak nga roden pumanaw. Sana ka komportable dito sige ano sa kon? Ala, sana bale, tanumalpas ti kontratak.
Jakon agsubli dito'y abroad. Iso nga agurnong tawan. Tapno makaurnong ta, iti pagnegosyo tanto. Uwan, Lina. Bagbagaam to nga rod dagiti dadakkel mo kan tikabsat mo. Saan da kumamot baon a baon kanyak Pagbalinundak mo't nga alila dito balay yon. Ala. Bayam, takasaritak to ida, Freddy. Pagsayaatan na, tara aramidin may, Lina. Isursuro may itirumbeng nga aramidin na tapno mairwam iti trabaho. Tapno ito nagawid ka, nagagutan jay nubyom nga agtrabaho. Ay, kitain nyo taamangan no masobraan nyo mo timang ibaon-baon ken kwa na tatang. Di mo't nga min sumapol iti trabaho na. Isa dito balayan at ipagtrabahuan na. Anyamot na ti aramidin na dito ingay. Aglutaw, agdalaos, ken aginawlaeng may. Basta di yung ungtan ken pagpabainan. Taamangan no agpasugmod ket pumanaw. Uway, Okay. Saan mo't la rumor ni Freddy di tabalay, tatang? saan? Tabantay sarado ka na kami, anak ka. Kumusta nga, hindi senyorito abayaw mo, dalain. Awan mo't lat maday, obserbar mo kinkwana. Awan nga tati babae na. Awan samot tatang. Mabain siguro tada ka nga ro dito'y balay. Tapos kultiro pa na, nagbabae pa ilang. Huwag nga ro Ngamnay, kita ma, ang mga madibilap tirik nam kinkwana. Kanayon kat nga ron, ti panagkuyog yaw. Anya? Ni tatang mo, tila ibagbagana. Iti anya kumagapungay. Pagan ano kumangay, ti kasya klase ti lalaki. Sadot. Uwan angem gwapaw. Ay naawan serbiti kinagwapo no sadot tumulaang kan babae rupay. Sakit ti ulo ti kasta. Kan may sa nobyo ti kabsat ko, apay ko mga agawag. Ay, jak maraming data tatang. Mangan kan Freddy. Apay akit kita anak. Kanapa naglibas ka rin waritay. Nakainom ka pa asim mangpet. Kwa, anday baga, sabi ko mata, di nakgurguray. Anya data Freddy? Amok na-develop tiriknam kanyak manang dalin. Ha? Ni, anya ka din dito ngay bagbagam? Amok manang, agayat kan kanyak. Anya? Siyak nga tatagayat kan ka, wano si katagayat kanyak, Freddy? Ha? Ay, no, ibagak awan. Kaya't nakade dalin. Ha? Anay ko? Apay ngagsipat ka ngay. Napus ko la talaga ti panagropropam. Awan respetom. Di kan agin didi. Amok nga damatrik nam kanyak. Iti dito kinagwapok. Sana maaway stirik nam kanyak. Oh, imposible Ala, tumakder ka ditan. Irubat mo dagiti kawis mo tap pumanaw kan dito'y balay, itamot laang. Ah, pumanaw di pumanaw. Ang amok dalin. At dali mo da pa nagbustom kanya. Hello, tatang. Apay nga pinapanaw yun ni Freddy di tabalay? Apay, saan pa nga imbaga ti kabsat mo ken ka ti makagapaw, anak ka? Nagbastos ti pa nagngiw-ngiwat na. Awan respeto na. Awan babain na. Amo ka pa madakas yula ang daytagan ni Freddy, tatang. Kinasaritak ni Freddy. Katawan ka no, mati kinapudno ti indanon ni manang dalin kanya. Ulbaw da dya lalakay. Apay, asino ti mas patsyam? Nakamay akapamilya mo no da dya apriday. Tatang. Agpanunot ka na imbag, anak ko. Isaksakit da ka, iswadanggan na kamay. Sinaamaw na dya alalakay. Taultimo, kamsad mo, kasdya ti panagsasauna. Awan respeto na. Kasanungatan. Diyak makaid na dito yamang kung panunot iti nobyo.
Ta pinapanaw yung mutan di ta balay. Lipatam langan na dya lalakay. Sinaamaw. Awan babain na da dyan. Ay saan tatang? Ay ayatok ni Freddy. Jok maarami, di bagbagayo. Saan Di ka agaw-awin. Lipas ang pati kontratam dita abroad. Ta sayang mo. Basta ikarim, adinak isuksukat, Di ka agbababae. Wan ka di. Nagbalbaliwak nga ruda, nani. Di ka ngamin agpampanunot iti negatibo. Basta isaksak mo iti panunot mo, asi ka lang ti love ko. Ti babae iti biyag ko. Ala nga rod, jakon agawid, talagpasit pa iti kontratak ditoy. Aywan, nagsweldo kan. Pauitan na kiti kwarta tapag bayad ko iti abang ko dito ili. Wan, pauitan ka inton bigat, Freddy. Nabayag adinak pinapauitan. Adumot siguro ti urnong mo na niya, Lina. Kwa? Damot basit, Ipauit mo kanya, tagi patakdera kiti balay ta iti lugar mi. Sigurado ka? Wen, di ka matanagan, ta send kunto ti picture ti may patakdera balay ta. Manipod roge, aginggat malpas. Agsingsing puta kon, tani. Lumakaya kon. Nauma akon nga agbababae. Agsapulak iti trabaho tapag tinulungan tangay patakder ti balay ta. Talaga natangkan ti ulo day dya Alena. Nagadun a red flag iti day dya alalaki. Ngam di na pa'y lasinaan. Jak amaw iti dayjay akabsat maw. Inulaw ti kinagwapo dayjay a Friday. Kisaanan nga maw awag kadatayaw. When ata di na kaya ti mabagbagaan. Ipatangkan na ngamin ti kaya na. Ay, anya nga taaya ti aramidin tayaw. Tapno dumngag jay kabsat maw. Masyanak kan ni Lina tawang mga rod na talgad at trabaho na. Ngam di namat kasyan ti bagina. Day jay latan alalaki ti pagtaytayakan ti lubong na. Hello, manang. Apay ngin mawag ka? Wana, tadi ka maumawagan ading ko. Apay nang lipat kan? Kwa, busy ak ngamin iti trabaho, manang. Masapol nga ag sideline na, tapno malpas ti balay mi. Ni, apay? Adamar arami da balayo aya? Adda, manang. Ijay lugar da, Freddy. Ay sos, di kag taltalak iti day dya lalaki, Lena. Sigurado mayaw awan ti kwartam. Saan manang? Takanayon mo't nga agi forward iti ladawan ti maararamid a balay mi. Pat-pat jam. Kanulbud day dya lalaki. Masayang lang ti pagbambanugam dit ako nakmanan. Denggan na kami kuma. Di mi kayat ngagbalin kanto a nakakaasi. Iso adenggam mo ti pamagbagami. Sumapul ka langan iti sabala pakirelasyonam dita. Uray saan nga minagwapo na? Basta nagagat kan sana babairo. Uy, Lena. Apay nga kasla na nagtipang panunotam. Makawawit ka ni Pilipinas. Wow. Ada nga mi nag-aram a foreigner kanyak, Cherry. Kasla, kayat kun nga klunen. Kasano nga rodan nga Gianubium ijay Pilipinas? Saan mo't la kayat ti pamilyak day dya lalaki? Sadot, kan babaero. Pudno mo ti kanayon da nga ibaga. Awan na pintas a masakbayak kan ni Freddy. Kan amangan no lastug na nga da ipatpatakder na abalay. Tapno makwartaan naklaang. Ada kanyam data Noan niya ti desisyon mo. Si kati makaam mo. Ay, aklunek san day dya a foreigner. Alaan na kano, ije pagilyanda. Talaga? Ay na, mayat nga ron, kasta Lena. Tapurin na to ti agbalin nga asawam, no kas ano. Anyat gagaram, Freddy. Sinaanak ni Lena na. Awan ba't mading inararamid ko? No kaano ang nagbalbaliwak? Sinaanak mo tan. Tulungan da ko maamangay ayaw kan ko na adinak sinaan.
Ay awan mabalin me, no di nakan kayat ti kabsat ko, Freddy. Nakamirisan na ni Lena, iso sinaan na kan. Ay ayatek ni Lena manang. Ulbod! Kung kunam lang dayta, tadadolyar ang mawaawat mo. Ang amawanan pa nagtalukmikan ka. Uray dya kabsat ko, naupayan kan ka. Nagbalbali ba kun manang at ang trabaho. Balay trabaho lang ang tayan ko. Kat danda ni malpasan di ipatpatakder mi abalay mi. Ta nagtinulungan mi adwa tinagastos iti dayjay. Alakit din, pumanaw kan Freddy. Pasensya kan angam, awan maitulong mi kan ka. Lukasta, asawaan na kan ti foreigner anobyo manakaw. Wen tatang. Apa man amal pasti kasarmi alaan na kun iti pagilyanda. Ay na, nagsaya atag. Kita man lang agpasutigasat na niya. Asino ti mangipagaro pa foreigner gayam ti makagasat mau. Ay, naimbag tadimngeg ka iti pamagbagami ken ka anak kaw. Tanusaan sigurado ang nakakaasi ka itan. Patpatgan kayo ngamin. Iso adimngeg kada kayo nanang. May mayatmut nga adayo ti foreigner anobium kamjay ex mau. Kayat mila unay aparaken ka na jay. Kumusta, Manang Dalen? Ni, si ka magkayam tinagmaneho iti dayta truck. Apay anyat intulod nyo di takaro ba? Jay order da materyales, Manang. Imadungaminan ti customer ko. Isa dumanon kami pa dituin nga ag-deliver. Ha? No kasta, adan negosyo? Sana pa naglastog. Wen, Manang. At damot basit swerte kiti negosyo. Kat truck ko pa ito iman manehok. Siya kung tag-deliver, tayo so pati tangdan ko. Lukluk ko naksamot, Freddy. Las-lastog mon samot ako kuam dayta. No di ka mamati, saan ka apilitan, Manang? Hanggang sanak nga glaslastog. Pudnaw ti imbagana, anak ko. Mayat ka na untibiyag ni Freddy ita. Anda kumparek ama ka am-am ken kuana. Anya? No kasta. Talaga nga rod ang nagbalbaliwan. Wen ka no. Ken agpay sugayam nga da impatakder na abalay. Jay balay da kumakan ni Lena. Ay, no kasta. Adama nga rod karbangan ni Lena iti dadya balay Wen adagastos na ijay. Hello, Lena. Kumusta ka mutan nga dita sidong dasawam? Apay nga ita lang nga umawag ka? Manang, agawid akong dito Pilipinas. Ha? Apay nga Kanayan nakakabilan ti asawa. Sa bali ti ugali na. Naimon nga uray awang mapag-imimunan na. Anya? Agawid akong manang. Panawa kong ti asawa. Lena, pagsaritaan nyo pa na imbag tisan nyo pagkinkin na awatan. Di kag darasudos, tani, narigat ti biyag dito Pilipinas. Basta agawid akong. Sakbay apatayan na ti asawa. Anya? Ay na anak ko. Apay nga yakastamot kang tilangam. Nagkutong kamitang. Kasla di kamot mangmangana na nakaw. Kasano adyak kumutong. Kat imot-mot jay asawa. Basit luti pakpakan na kanyak tatang. O kahit anya nga ron ti pangandang mau. Sina ako ni Jackson. Mabuti nga kung ngagsublikan ko na. Ala, sika ti makaamaw. Sayang. Kung namin ano napintas ti biyag mau iti sidong na dya foreigner. Aywan,
nagbalbaliw ba't gaya man ni Preday. Napintas pa itibiyag na itan. Ah, kastaya, tatang? Wain, anak ko. Kat amam jay pinatakder na abalayaw. Agpaiso gayam day jay. Anya? Ha? Lena, nakabakasyon ka man gayam. Sumra ka ah. Agyam anak Freddy. Saan ako nga agsubli jay abroad. Ta, pinanawa kong ti foreigner nga sawak. Ha? Apay ngay? Mabuto nga kon. Agkabil mat. Manangimon kun naimot pay. Anya? Daytoy ka din jay. Pinatakder mo abalay ta. Kwa. Nakasagana ak amang isubli iti kwarta a share mo dito'y balay, Lena. Ni, sanak mo't nga agsingsingir. Kan, anya ti amom. Ang mga no maornos tamot lati amin kadata. Kat, pagyanan tamot laeng adwa daytoy. Sorry, Lena. Ngam adan sa bali akakabkabalay ko. Kat masikog pa yan. Anya? Ulitek, Lena. Isublik ti nagastos wano share mo iti daytoy abalay. Tadamot amin kanyak dagiti resibo.